jangan lupa like, share, and subscribe di my channel Sasa Sekolah. Selamat pagi. Pagi guys. Kita lagi di Purwodadi. Ini abangnya lapar nih. Ya, lapar. Perut. Ada juga. Kita beliin burger buat abang. Mantap sekali jalan Purwodadi Semarang. Yuk. Thank you baby. Selamat makan. Yang singkat ya. Set kok benar. Kirain mau kamu. Air. Nasi Semarangnya kurang, rasanya kurang. Nakal, kurang enak. Semarang guys. Wow. So big man. Delicious. Belinya tuh di sini. Jalannya rame ya hari weekend, liburan. Kita mau liburan ke Jogja. Kita ada sesi liburan. Jogja.